Yami ira ama ira ina enoni zoaya ave banuani hakeriso sato moroi bas studio Sunderman maowai ami badai zoaya ita Yesu Keriso. Shalom. Ifuli faluka ita ba acara Suar Sunderman edisi khusus lala wa maane bahuhuo sebuah atau rancangan khotbah. Faudu badae bano mafahate sitobali samotohi heda taromalin ni faema balomigu. Yaya ada Bapak Pendeta Oklisman Gule STH Emin MM. Beliau adalah Ketua BPMS BNKP dan juga dosen STT BNKP Sunderman. Yahobu Pak. Yahobu Pak. Ada kabar Pak? Tura sisuki. Puji Tuhan. Ya. Maandro sawagele meno itehega ginetenya Bapa. Ya. Tobali same efabo tobade de sifakai bambere huhuo bazi dola ene pawasifitu duanga hene adola ene. Berehuo bamigu bazi dola ene pawasifitu duanga hene adola ene. Tehala moroi bazura Roma fazawalu ngawua si dola ene irugizi telu ngafulu. Fatua le tabaso batalau mangandre ni dunia Bapak Pendeta. Ya. Mangandre itafefu. Masuno rauga Yehova lovalangi manda swagele wa amasiu hema. Betega hema gina tande tane fenau. Bawa ngerunusi bawa maema taroma lima. Maanda gehan ya moni sifaena fatua tua. Ya da zama tere tede ba era erama. Iri aboto ba dede mahadia nasi dede ba daroma liande soaya. Ba tobali gei famaha ema. Ba gohite dede ba lala va urema seroma ehe. Iri getubali de la hobu gei ni falua mande soaya. Ba motohi taroma liande. Ba dede ni hafefu ba dede zamondongo. Irege tobali fa umuso dede he mayaga zamasana. Da maande he soaya ya fabule gehan ya moni. Da zamatere fa urima. Ba de Yesu Keriso no mangandrega. Yadu. Lau data baso uhu ni baso moro ba zura Roma fazawalu ngawua si dola ene irugizi telu ngafulu da ubaso heda imaneta romali lovalangi. Basi mana gejeheha itolo ita meno ambe wa abeleda. Hadani andreda enae hevisa zisehi bale esata ila. Baya ia eheha andre iiage salahida ba wangare-ngare sile elua baiha. Alua baiha. Basanehege tede andre bai ila hadiani wa geheha meno i o ezoma silowalangi we amei salahi niha ni amoni banota ila bazangomasi elowalangi ba oi bazi sehimane lua-lua hada ia fefu bakhera sinomo kauni ni hono geige bada sino ila fenasa da egei ni hono geigenia ena famaido nononia iradania ena sia a ia bano ato dalifus bahani hazino ihonogei da egei ni koninia bahani hani koninia da egei zatule iwa bahani ha zatule iwa da egei ni folaheminia simane wa wapaso taromali lobalangi ya dae masofu ke Bapak Pendeta hadiah kira-kira gama khaita malatar belakang zura sino tabasoare hani haza nuraya iya hamigala sura hadia nesinia bahadia gohite dede vanura sura adepa. Lau pawan to so gele si fefena ua mau waita fefu Yahobu. Balu minggu tanggal 12 bawa si fitu adepa wanto. Tuho gange renua ya ia dae ni falua lo walangi banihan itu yunia. Ma bahasa Indonesia karya Allah bagi orang pilihannya. Tifo dane-dane wa ngerenusi tuho dae bazura Roma faza walu ade. Ngabwa stobla ene irugi telunga fulu. Taila saya basura Roma ade ni sura waulo da. Bandrefi si 50 ene irugi 50 fitu meno ai fakiriso. Mesoe bagorindo. Ba berhuhun yang renusia de te sura ia bava me faboto badede bava me fundara dede ena sova hono dede banuan yang Kristo si fefena
Sino mane ma Yesu beremeso ira bava makau sabua basa feuhe. Te tandrai ge va matira ke Yesu irege lela ilahe visa zatulenia vangandre. Esi va mahani fai ma vaulo fatua le berehua de ke sanandresa bade tenafe zamati ke Yesu. Mazui pengharapan orang percaya. Orang makheda da ba ayati 12 ba 25 ba fanetena da ste baitaya. Havai faima da bere do bua geiza si bai oroma. Balala va auri zamati ni hakiriso, mani hakiriso naso va abudede. Naso va makau. Si fefena abuzui oroma vanetena. Basi dua abe oroma he visa va hatera tani fenovalangi bavangada. Ba duho si fefena ni faima va loade. Va fanetena berva mati ke Yesu ade. Tola mutauge fefu hadia ia. Ba tola mutaha de na sova makao. Ba mu baloi gei va mauluge fangorifi andre. Vano ifane fenada me sova netena. Tobali fanetena andre zame eheda faabele vanaga fa makao. Ada ya bang awas 25 ba nata dena zile iila hereda. Ba tabalo-baloi tatah dededa. Eluhania na sova netena ba sova na hatede ba sova baloi hadia ni faane zo aya ba va urida. Amatohula da pa wanto ihedege sibai gei faulo va bere va abudede va bere gei va makao va yohe ita ba va atebai ma kelemahan. Otatu da sai na sova makao na so va abudede tebai ita heda limboto. Ba meran gei dede ba era-era. Sanandresa ba vangande kelovalangi ba va ambe fa aboto ba dede ge hevisa vangande satule fena lovalangi. Bere va abua gabula dede va abua noro gera-era ba ambe abele ita gei ba vangande ba ambe ge ta ilah evisa zatule ba vangande da. Bere da ni fa ima vaulo badai imane bazi mane salua da bazamati soge he hanya moni esanolo yaita bava ngandre baba ma ema ngandre wade de da khlovalani sile alua bambeve dana berta ila mengena sova abu de ba ambu ta ila tafaoli vangande betul ambu ta ila tafai haga ande wa imane soge heha ni amoni esanolo yaita bada anda bereda pa wanto I hodrege si bai faulo dania ba berhuade va bai ombo de da ena terara de da ba ma kausi faluha ita ba soge hasanolo samati bada irege tola te abelo ita. Lau pa sogel artinya bahwa fefu hadiah sebenarnya gohit de ma ngare de da ba fefu hadiah panadre gezitola zit ni tageda hewa aina so ngare de da leta ila ta sampai ke tetapi gehehan ya amonia da ila hadiah ya fefu hadiah ngare de da so pa mungkin no sampai ke da bapa dan no paham ita hadiah gama kaita ma latar belakang hadiah no sizura zino tabaso are baya daya dagang no sisila gay pa karena berda rancangan khotbah malala pamaano bahu sebuah ada tafsiran moroy ba berhuhon sino tabaso bazima sagale pawanto bazino baso da khda mege berhuo no sidunya da asisi bai tabaso baso da banona ila banona kiriso esa ayati da tera da ngwas dobla bedola fit si fefena ehe hani amoni da zanolo ya ita bavangandre da pertama wa si fefena so do bua ber vale taila tafalua vangandre satule ber itaria da moguna gei taila va fangandre andre moguna gei atule vangandre betul ba fangandre satule iba ambe gei aboto ba de da vangandre satule zidu si fefena le taila hadia zalua mifenada hadia zisehi masambo sehi le mana taila da betul
Si dua letai lagi hadia zabule sehi sabule enahoi si faudu gi bawa urida itaria tak ada mana. Ya. Ada berda si hulen raunong ita khana madande. Letai la betahaga hadia zalua mi fenada. Ya. Bahadia zabule sehi soguna kheda. Ha ama zabule manyinya. Ya. Da zi fefena ada aiwa tebai tabe fa bule da fa tuada fa oneheda bavanganda. Hasam vale maulu, hasam vale atule. Ya. So sama saniha me fena da amilono sotei Socrates. Ubaso babuku karang Barclay da apa wanto. Iwa wanguma bani fahania ma bazolo ya pengikut atau murid-muridnya. Tola mana mi andre hadia zisuhi. Tola mana da. Batebai imizara ini ma mi fosasi zisuhi andre. Bavang andre keluar. Me sabule suhi halo walanyi zangila ba halo walanyi zangetu da. Ya. Sedenai wa Socrates de. Le maulus sama sa le hadisi maulu. Ba wazaraini ba mosasi angan rewa de adefuna lo walanyi. Berda le tailah dia zinruhu soguna kheda le ikhama era-erada ni era-era lo walanyi kheda. Ambe bebeda va mai hake andre va sogeheha ni amoni sanolo. Bayroda gei bere va budede itarian ni hakiriso atata ba atage boto tede irege ambe ta ilah dia zomasi lo walanyi bani andre. Eheha ni amoni ege zanolo ya ita sanyaga otaluada. Iwa mege bangavua si dobla fitu. I iaga salahida khelo walanyi bava masau baba vangatule ni andreda irege faudu bazomasi. Eluhania go fuevisa va abeleda. Fatua tuada baba mauluge fangandre hasam bale sozo ambeta. Sozo ambe maulu bani andreda. He baba maoli fangandreda. Bami romane ba nesi vangandreda andre. Andre va yagi banga bostola fitu no mege isehege de deda. Sanehege te deda eheha. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, roh itu menyelidiki hati kita. Dan barangkali roh itulah yang meluruskan seandainya ada permintaan atau doa-doa kita yang kurang berkenan kepada Allah. Bereda si sehinian tak siwai wangande tamane helo walanyi. Badangau utou eva auriku. Mazui badangau utou nosong. Bei iter zomasido. Ya iter zomasi. Bahwa rauli fita dapa. Fangandre Yesu ba Gezemane gida. Me yo ba bei iter zomasido. Ada. Dau ezi fefena eluania sogeheha sanolo ya ita babangat. Si dua. Banga postola walu gei, iyo bada bazango masilo walanyi ba oi bazi sehimana lua-lua hadia ia. Baga shaida apa? Oroma va balalava auri ni asango masilo walanyi, ni kau ni lo walanyi, ya. Sango masilo walanyi, ni kau ni lo walanyi, ni tui lo walanyi, ni roroge lo walanyi. Ifo lua-lua bazi sehi fefu hadia ia, va auri ni hasimana. Samo lua-lua da lo walanyi. Tengah ya ita. Tola mana so bere ma famo bere nia ambesehi ba ifohogu ma ifolua-lua danya so aya sehi ya so zui ni basogu pa wanto istilah logos ba filsafat stoa kuno lawa bada emolo filsafat stoa da lamane pikiran dan akal budi Allah dari logos. Dari logos. Ba logos da'a da'a zamo lua-lua sehi fefu zisoba guli dan da. Andre va tola le favuka. Jadi logos pikiran Allah era-era lo walanyi ba fa atua-tua lo walanyi va tola mai sehi guli dan da. Eluhania daganya hedrege vau luar dek. Bada Romalia de hedrege vau lo le hadis sila alua bare va mater lo.
Ya. Ya. Na tafo amai dolaga mena Hmm. amai dola talobiga hege da badova. Ya. Na tabai roga ba mata eroga va matere lo walangi. Hmm. Ba amai dola tabe ba de tegahetania i va urida. Ta tou ba de tegahetania va urida i. Irege sahono ita. Na ta be fa matere lo walangi va urida. Bereme era lo walangi no mege. Fatua lo walangi mege no. Da mana zango zame emo lua irege sehi. Ya. Va urida ya ita samati. Si mana si baige nia sango masia molo etaro malida va samati sama du ste de fauri nia ba matere lo walangi. Da eza hono fauri. Me si sehi lua ibe lo walangi. Basa furia pa wanto mori badaro malia de baka buasi dobla siop dobla iru gitu telu ngafulu. Ya. So badau behede iwa badau mege sino ila fena sino ihono gei. Ya. Bagasi behede da imaneva hani kauni hani hono gei da ni kauni. Ya. Bahani kauni gei da gei ni wa enia satu. Bahani hazatule da gei ni fola khemini. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ini Paulus menjabarkan rantai keselamatan yang tidak terputus. Dipilih dari semula, ditentukan dari semula, dipanggil, dibenarkan, hingga dimuliakan. Jadi ini yang disebut dengan rantai keselamatan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Allah. Ni falua lo walangi ba urida ita samati. Jadi tenga i olai ni vogau ni badagil wah. Bama fanutuyu ha nihas tertentu tengah. Eluah bada babang upaheda vaya ita isam-sama sa. Babang orifini falua lo walangi baba ibu de dunia mana sila mo ai tufa irugi avai. Ifober irugi avai. Bada ta ilah evisa va ibu de lo walangi ni faluannya bai sama-sama nia. Tengah no ibatasi hadau gani tengah da giluah bada. Bavang umpaka dai hevisa va ebua de lo walangi bavang orifia ita. I fober i rugi i kauni i honoge i rugi dania i orifi i rugi i asiva. Jadi i kauni ita i rugi te fola khemi bazorugo. Berda lo walangi mana yo tarai ya hiaza mo ber sango zui basang asivai. He nama mati ta khania. Ya zamu berda. Fane ma daya ia, ya zame khada fabel. Fa masih daya ba fale farei da khania. Ya mana zamu ber ba rugi dan hati asibai. Daya geluasa bela ba khaza sestarongo, ba daroma lo walanya ba bula sifefena. Ila lo walanyi fefu ni tutuyunia. Atau ina tatimbaga ia. Ba ya wasana. Ba na ta hasiba de zise hisino ifaan. Lo walanyi kheda ita zamusa. Bana talab da iba. Tengah kheda i manandresa. Ni falua lo walanyi sebuah nomenge. I fobere i honogei. I kauni. I atule. Ba afriata dana i fola khemi ba urisila itu. Naso kheda vayawasa gile moguna kheda lo walanyi. Lagi natai roga iya. Natai roga iya. Ba tengah kheda manandresa da. Saya fola khemi ita sih. Iya. Medoana na tawasi badede ah. Betul. Ya. Ahwasya isatu vanundra fangorifiat. Lagi kheda manandresa da. Ya. Hule da zitelu fosate da nasi perehua de na tazaraini ia babo musisi baba musisi petaromalia de baba urida. Laupa sawagele gango sisila sangat aboto si eba de mege ya habisa peran geheha ba habisa goi bahwa ya itare ni hakeriso no ifili lo walangi no tentu ke dari sejak semula ya. Ya irege ya tule ita ibohoni ita ba irege i ozui ifola khemi ita dan fefu mege mungkin dalam kehidupan da o ya si fefu ngawale ni tereda dan peran geheha bada mege ni tangkabu meruh bapa hewa ai terkadang hadani minta dah hadani sampai ke dah hadani beeda permohonan dan kadang-kadang mungkin itu bukan yang terbaik buat kita atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita tetapi Roh Kudus atau dalam megeni wa Bapa bifatere bazomasiga ya itere bazomasi lo balai laupa sawagele ba
ini pertanyaan terakhir. Hadagi kira-kira amarahuta baju mazui hadagange renua ni sitola ta hal moro badaro malezi no tabaso ni. Ba natafuli tatere de duho ya da ni falolo valanyi bani hani tuyunia batatu anofula ba dia ni falolo valanyi. Ya. Amoro ibagange rua da mege ni falolo valanyi ibe egehani amoni bavangi agesalahi bavani hegotodo bani tutuyunia irege abele bavangandra. Ba faudu gei bazo masi lo valanyi fefu ni fahageda fenani. Dazi fefena ni falwa lo valanyi. Ada dana batola faudu bazo masi ani ado da bermes ifatingi ai gehe hagei sama luga da fena lo valanyi. Basi dua ifolua lua gei lo valanyi fefu hadia ya tu bali serhi bava uridade. Balala va urida seroma khade. Basamo lua serhi fefu wangofana da fauridade. Haya iya. Betul. Eluannya heda saso vamahoi. Ba ya iya iza materebeka numale bava sehi. Da si telu ifaulu gei wangorifi ni tuyunya de lovalanyi. Irege dan ya tefola khemi ge itandre. Bava nema faurisila itu. Berdae ya moguna tangarenusi daromalia de. Si fefena bagaimana saau bedede dah kesuanya. Bagaimana atage itagei wangandengandre fena lovalanyi. Bagaimana itu gei wana tenada balalava auri. Bavia soda bagulitanandre. Soza nolo. Soza nuturu lalada. Sozi faaveheda bunyi maeh. Ada bagaimana atau ita. Da buli lovalanyi ba daromalia. Le ire ita. Eluhani apa? Tengah haya ita faani hada wangofani faurida. So lo valanyi ba sabele ihdege ba berwade eheha ni amon. Si dua gei tak ngerenusi gei fauridade tanehe ge si bai ba tameli si bai gei ngavale zaluade ba faurida. He famakau he famusodede. Me fefu da na bare va matere lo valanyi alua. Bata fatimana ba ifolua lua da lo valanyi bazi sehi. Berda tau masi si bai lo valanyi ba fauridade. Hevi salala ta lulu va aurida sumangenia. Ta o egei gama hoita. Berono ge Yesu gida nami o masi rao ba mi o egei gorisa. Basa furia enagi abotola dededa via soda bagulidanare non ni tuilo valanyi ge itada. Io megeno ni falo lo valanyi bania ni tuyu. Jadi ya itade fetaroda ni tuilo valanyi. Balena sasimaulu da ifa ane mana na sava aurida sitobali niha ni kauninia. Irege maulu dania samza inatu. Berda talulu va aurida khnia sitobali enoni. Talulu va aurida khnia sama duhu iya. Talulu va aurida khnia dege va abeleda. Tobali de la hovu banaveda ba baguli dan maafefu. Me lo valanyi ni fatida lo valanyi sama ane na safa uridade dege maulu. Tobali niha ni tuyu nia dania. Ule dae ua ba tatu pa wanto. Manetena ita badaromalia de nasa. Na tafuli na sa tabaso ba tafrodongo na sa badaromali lo valanyi ni faema blomingo. Ba ihotin na sa mga baha, mga tula, mga sisi na sa daw badede da ita sama-sama. Dege da isto lau faema saugelo. Lau saugelo pa pendeta no tola i fayaga kheda satu ada mege ada agama khaita ada agama sisila ada amarahuta ba ada gange renua moroi ba daromali lo valanyi moroi ba zura Roma fazawalu ngawasi dola ene ofetazi telu ngafulu madena da akhira ave maswalo ma enoni sino tefili ba bangai halo ba lu hari minggu ya taromali lo valanyi ni fayaga Bapak Pendeta ina tobali hobo-hobo keda dan tentunya lah sesuai ke dengan konteks ba pelayanan masing-masing. Ini hanya sekedar rancangan khotbah ya tentunya tola la perdalam mengabuli da abema mai tra abema sangai halo balu hari Minggu. Jadi sawagele Pak Pendeta Sawagele Pak tola luang ke waktu dan mengadengare ita ina tola
ifola kami ita fefu amada si Sobat Zorugo tera-tera Bapak Pendeta dalam pelayanan, dalam pekerjaan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ula zimana rancangan khotbah ba edisi 26 Juli 2026 Bama Adre Kheda Fefu terus mendukung podcast Suar Sunderman are dengan cara like, jangan lupa juga di subscribe, di like, di share, dan juga di komen setiap konten-konten yang dihasilkan oleh Suar Sunderman. Inalgei semakin semangat raga dalam membuat konten-konten khususnya rancangan khotbah are sitobali hobu-hobu Kheda Fefu. Kula zimana zitola mai fehaga ba mafuli ma ova ita fefu. Yahoo! Hobu.